haza undi muhungu ufite imbunda nini ni machine gun nawe yari afite, ahitaza neza mu mutwe neza wa shitingi yacu ku matera yanje, ahita arasa cakirara. Hari abarundi, hari abanyarwanda, hari ababembe, hari abapfurero, izo ndimi zose zaravuzwe tuzumva gutya. Numvishe umuntu avuga ngo Mana turagushima ko tugabije abanyamurenge, twumva isasu ya mbere agira ngo papa arakupa, duhita twinjira muri shitingi, twebwe twibwira ko ari zanka baje kwiba. Ararasa ngo amare araceceka, ngo bari barababwiye ko harimo abasirikare ba Mutebutsi baba mu nkambi. Noneho ni nkaho yari atanze sinye, ategereza ko abandi basubiza, arababura ngo ababure bamubafungura imbunda. Aho ni mu ijoro ryo ku 13. Aho ni mu ijoro ryo ku 13. Yego, dukomereze kutubwira ico wibuka kuri iryo joro rimwe. Bararasa, noneho kubera ko twari twaramenye ngo ni biraro, abantu bakavuga ngo muryame ngo nabantu baje kwiba inka. Wazuhunga utazi ko ushobora kuba, kuko narahunze nabanje kureka umuhungu wanje mukuru nundi n'umwana wa murumuna wanje wo data wacu bariruka, nanje ndiruka, madamu nawe yari yagiye n'abana, ndiruka barandasangwa mu kinogo. Numva ko avuga ngo shango ndamurashe, ndaceceka mukanya ndabjoka. Ipataro nari nambaye naranze kwita, madamu yayitaye mu myaka nk'itanu ishize bushize hano, yari yaratubaguritse hose, kandi turi kuri metero nk'ijana na infanteri y'abarundi na polisi. Kandi ico gihe abarundi bageze bagira bakatuzanira abasirikare abapolisi bane baje kurara mu nkambi, babona twese turaryamye bakagenda bagafata igiti bagacambika uniform bakaja kurara mu mazu. Noneho wabyuka kuko toilette zabaga hanze, wabyuka ukarangiza igiti kukagira ngo n'umusirikare uhagaze. Naho bagiye nuko ngo twamaze iminsi tutazi ko abasirikare bataturinda. Aho inkambi yari iri ni kigo cya gisirikare cya infanteri, hari hafi cyane, hari hafi pe. Ruberwa ico yaraki ni wari uyoboye ishaka rya RCD, yaraje mu gitondo kuko yaravuye aho twatewe na gatanu, yahavuye na gatatu, yarageze mu nkambi aratubona, turaganira nawe, akoresha meeting, aravuga ati mwihangane ko turareba ukuntu muzasubira muri Kongo, tubirimo ngo arare yaraye ageze kuri Goma atarasubira Kinshasa, turaterwa. A world of stories. Muraho neza nshuti bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi, tubahaye ikaze, tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Kuri mikoro muri kumwe na Director Gabi kibisanzwe kubatumenyereye, ariko batatumenyereye nanone n'uwo nguwo muri kumwe, muraba muri kumwe uyu munsi. Dutewe iteka rero no kuba turi kumwe n'umushumba, akaba n'umwe mu barokotse genocide cyangwa se massacre yakorewe abanyamurenge mu Burundi, mu Gatumba. Ni ishano ryagwiriye ubwoko bw'abanyamurenge n'abandi bari kumwe, ariko nabo ngabo twibandaho uyu munsi. Iyi ngire rikaba ari inkuru igamije gukora, ni inkuru ishingiye ku byabaye y'ukuri, ni documentaire dushaka gukora twibanda cyane ku buhamya, tureba ijoro ribi ryagwiriye abanyamurenge, tureba ubuhamya bw'abantu bahibereye babonye ibyabaye, ariko nanone mu gihe duharanira ubutabera, dushaka ubutabera bw'abacu bazize uko baremwe. Niyo mpamvu rero twahisemo kugira ngo tuze kuba turi kumwe n'uyu mushumba, kuko we yarahabaye, afite amakuru menshi, afite byinshi yabonye, afite byinshi azi, agiye kudusangiza kuri uyu munsi, mu gihe twibuka nanone twiyubaka tunaharanira kugira ngo tubone ubutabera. Muraho neza mushumba? Muraho neza. N'amahoro. N'amahoro. Umoja mumeze mute? Umoja harakabeho, simbeho, ariko tumeze neza. Turabashimiye kubw'umwanya wanyu mwaduhaye kugira ngo mubashe kugeza ku mbaga idukurikira, ku bamwe mu babuze ababo cyangwa se bataramenya ayo mateka, mugiye gusangiza bamwe mu bayabibonye, abatarabibonye, ababyumvise, n'abatoya bari gukura, kugira ngo bakure bazi ishano ryagwiriye ubwoko bw'abanyamurenge mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma mugende mutuyobora muri rusange nyine muri amakuru.
ikibazo cya mbere nshobora kubabaza Mushumba, ni gute mwisanze muri izi situwasiyo, muri mu buyobozi bw'abanyamurenge muri ubu buryo? Murakoze cyane. Reka ntangire mbibwira. Amazina yanjye nitwa Shimyimana Justin Mutebutsi. Ndi umunyamurenge, navukiye ruguru iwacu, aba ariyo nkurira. Nisanze mu buhunzi kubera intambara. Ndi umupapa, mfite umugore umwe n'abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Muri abo harimo bamwe nyine tugiye muri ibyo tumaze kuvuga, tugiye kuvuga abarokotse. Tuye Nairobi, ndi umupasitori mu itorero rya Harvest. Murakoze cyane kwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye uwo tugiye kuganira uwo ari we. Hanyuma murumva ko afite n'ubunararibonye, ni umupapa mukuru, ni umupapa wabibonye bya 2004, ntabwo yari muto, afite byinshi yabonye aza kudusangiza. Yego, nari mbajije ikibazo, ni gute wisanze rero uri mu buyobozi uyu munsi? Turi kumwe hano nk'umuyobozi w'abacikacumu ba Nairobi, barokotse mu Gatumba. Wabyisanzemo gute? Uko nabyisanzemo ni ibintu byabaye paraxida, reka mbivuge gutyo. Twari dutuye muri Kongo, dutekanye, dufite ubuzima. Yego, Kongo ntabwo iturekonesa nk'abakongomani, ariko ntacu byari bidutwaye kubera ko twakuze ariko tubizi, turiga, turanarangiza amashuri abanza, twiga za segonderi. Yewe mugabo jewe ku giti cyanje ntabwo nigiye mu gace iwacu bari batuyemo. Amashuri yanje menshi nayigiye kure yaho ababyeyi bari batuye, ariko najayo hakabamo icyo bita ironda koko. Rimwe na rimwe natembera hamwe n'abandi banyeshuri turi kumwe, kumva barakwise ngo Rwanda, cyangwa abo twari dutuye mu cyo gihe ntibari baza abanyarwanda, bazatwita ngo Burundi, kitwa ngo Barundi kuko. Ariko turiga za primaire turazirangiza, secondaire turazirangiza, ndetse na university tugerayo za Lubumbashi. Ariko hakabamo ako kantu ka discrimination cyangwa se discrimination, batumenya ko bavuga ko tutaraba Kongomani. Kandi mu by'ukuri niyo twavukiye, ababyeyi niyo bavukiye, basogokuru niyo bavukiye, ariko kugeza uyu munsi ntabwo Kongo iraturekonesa nkaho turi abakongomani. Kandi iyo umuntu avukiye mu gihugu, yewe n'abantu basigaye bagira n'imyaka 5 mu bindi bihugu bahungiyemo bakabona ubwende gihugu, kazwe noneho umuntu wavukiyemo umaze mu imyaka. Turatura aho twadutuye muri Byura, agace twadutuye mu Kabyura, intambara za kuba, turahunga, twisanga ibuvira. Tugeze ibuvira turatura, turatekana, dushaka tuzitura natubona. Ico gihe rero 2004 byabaye njewe mfite akazi nkora muri Hôpital General, nari umukozi, nari secrétaire hamwe n'abandi. Ariko tugakora n'abandi bakongomani, kikabuze kakane ukuvuga ngo we Rwanda. Ariko nta kibazo cyari kibirimo. Twari twarabimenyereye. Ngo haba umunsi umwe haba intambara i Bukavu 2004 hagati y'umusirikare w'umunyamurenge witwa Mutebutsi, yaranapfuye, duhaye pole ku muryango wabo. Hanyuma agirana ikibazo n'undi witwa Nabiola cyangwa se Mbuzamabe. Byo bapfuye ntaho bizi bya gisirikare. Intambara ya Bukavu, abantu barapfa, abenshi barahunga, bamwe bisanga mu Rwanda. Noneho ingabo za leta zirusha Mutebutsi imbaraga, barahunga bagera muri Plaine. Ngo bagere muri Plaine rero bambuka baje Burundi. Ni kuvuga ngo Mbuzamabe yari mu ngabo za leta. Mbuzamabe bombi bari abasirikare ba leta. Bombi leta Mutebutsi na Mbuzamabe sinzi nimba kibaho, bombi bari abasirikare ba leta. Ariko izo bapfuye ntabyo tubizi nk'abasivile. Urumva abasirikare wenda arico bapfuye. Noneho bararwana. Bamaze kurwana, abakongomani batari abanyamurenge basapotinga wabo. Noneho Mutebutsi ko yari afite abasirikare bake abanyamurenge, bararwana bamurusha imbaraga, barahunga. Ngo bamare guhunga, tendance ihitimanuka iza Uvira. Igeze Uvira batangira kudutera amabuye. Batangiye gutera amabuye, je nari ku kazi, mbona imodoka zipakira abantu bahunga, turibaza niki cyabaye, ariko nta sasu ryavuze. Biba ngombwa mu kanya mbona muvyeyi wanje araje arambwira ati
muhunge intambara imeze nabi. Nuko ndamanuka ngeze mu rugo nsanga madamu araho na mama, papa ntiyari ahari, dutangira guhunga twisanga mu Gatumba. Turambuka yewe je narasigaye nk'inyuma, twasigaye turi abantu bagera ngo kuri kabasore bagera ngo kuri 4, kuko muri Uvira harimo abasirikare b'abanyamurenge. None babasirikare b'abanyamurenge banga guhunga, barabamurika bategereze ko bashobora guhura n'ababo bamuteburutse. Niba babwiye abantu ngo bahunge kuko babonaga situation itameze neza. Nuko turahunga nije n'abandi basirikare, abahungu nanje basirikare, abahungu 4 barasigara. Bamaze gusigara, tumaze gusigara hamwe, habaye umugoroba, umuhungu umwe w'umusirikari ngo ni Colonel Byinshi aratubwira ngo ni muhunge. Twahunze ni mugoroba cyane twebwe. Mu mugoroba pe twadushika mu Gatumba hafi saa 12. ubwo hari nko ku minsi ingahe? Hari sinibuka amatariki ariko hari mu kwezi kwa 6 2004 kuko mu Gatumba twageze amezi 2 gusa. Nuko amatariki niyo ntibuka mu kwa 6 ariko hari mu kwezi kwa 6 turambuka umugoroba dushika mu Gatumba dusanga ba haseri yaje yakiriye abantu, batangira kubeza ibintu by'ibanze, amasafuriya, ibirengeti, za biswi, bira bintu haseri ziheza abantu bahunze. Ngo habe ku mugoroba kuko amashitingi yari make, bafata abana bose n'aba mama abari barara muri za shitingi, abagabo twese n'abahungu turara hanze neza ku mugaragaro gucya mu Kairorosi birengeti no. Buraca mu gitondo, ariko ngo buce mu gitondo hasiteri bona abantu babaye benshi itangira kubaka inkambi. Ngo baje kubaka inkambi, batwubakira inkambi zitandukanye nizo twahasanze. Twasanze ari inkambi y'abarundi, abarundi baza batahuka bava muri Tanzania bakabatuza mu Gatumba, hanyuma bakabona kubashira iwabo mu ntara ziwabo, ibo bakagira shitingi z'umweru. Twebwe ngo baje kuza bazana shitingi z'icyatsi kibisi. None zibazira ziratandukana, iy'abarundi kaba hepfo, iyacu abanyamurenge kaba haruguru, ariko iyacu kaba icyatsi kibisi, iy'abarundi ikaba umweru. Twumvaga wenda ntibisanzwe ko batanga izo shitingi z'icyatsi. Nibwo bwa mbere nazibonye mu mateka, abe n'ubu nyine urebye no kuri social media cyangwa se na zo muri Gaza n'ahandi, ntaho ndabona shitingi y'icyatsi kibisi, nza mbona ari imyeru, at least blue, ariko izo zari icyatsi kibisi. Nibwo bwa mbere nje nazibonye. Twebwe twibwiraga ko ari wenda ko babuze imyeru bazana icyatsi kibisi. Okay, barubaka inkambi iruzura neza, ndakeka ko twari dufite nk'amashitingi wenda nka 20 yarasaga. Turahaba duratangira tugasenga mu gitondo kare niba turi inkambi kuzura neza, kuko twari dufite urumva n'amakanisa, ikanisa rya Kadese ryari ryahunze, irya Methodiste ryari ryahunze, irya EPG ryari ryahunze, ibyo twabagamo rya MV ryari ryahunze, irya Sepak ryari ryahunze. Ayo yose amakanisa yose ahurira mu Gatumba. Turavuga ngo reka dukore ikanisa rimwe tuzadusenga mu gitondo. Nuko bagakubita mu gitondo tukama umusozi wose. Ni ukuvuga ngo mwari abantu bangana gute bari bahungiye mu Gatumba ico gihe? Umubare sinwe ushobora kumenya. Twari abantu benshi pe. Nuko mu gitondo tugasenga wera saa 11 n'igice kugeza saa 12 n'igice, isaha imwe cyangwa saa 1. Barangiza abantu bakaja muri shuri zabo, abantu bahungu bakaja gukina utubumbu, abandi bakagira gute. Nuko haseri kaza n'imishinga zanu, ico gihe batuzanira utubumbu, za volley, basket, futu n'ibindi. Yewe bazana n'amakarita bena yo gukina na za damu, abantu basa nkaho bari muri za shuguri nyine. Mbese mu buryo bwo gukipinga abantu busy. Gukipinga abantu busy. Nuko turatangira ibibuga turabikora, tutangira gukina na kabumbu, dukinana ndetse n'abarundi. Abarundi bari batuye mu Gatumba bakaza tugakina imace. Nuko ngo habe mu kwezi kwa 8 habaho igiterane kimwe twagaze dukora mu kwezi kwa 8 ngaruka mwaka, cyagaze twitwa mu igiterane c'abanyabijura cha MV. Nuko
tubyiteguraga kugira ngo mwumva byari bisobanuye kubu yari eglise evangelique nimba ari missiologie kuko bijanye na mission nuko eglise mosaïque evangelistia evangelique nuko norongo y'abanyabyura byari kanisa y'abanyabyura kuba badasobanukiwe kuko hari abantu bo nyine bari gukura badasobanukiwe abanyabyura bari abantu nyabaki n'abantu n'abanyamurenge bari batuye muri Shaba bari baragiye kera baza kuba muri Shaba mu ntara ya Katanga nyine ko yitwa niho twari dutuye noneho intambara dusengeye turagaruka dusubiraho twari twaravuye muri Kivu nuko iryo kanisa rero niryo ryari ariko hari harimo n'ayandi ntabwo twari tumanzemo n'abandi ariko niko ryari yitwa ryari ryarazanywe n'umugande wari wararizanye abantu barijamo nuko noneho akaba igiteranirwaga dukora ngarukamwaka kuva twibuka ibitangaza Imana yadukoreye muri bijoro none turimo dutegura ico giterane cyagombaga kuba reka ngusubize inyuma buke tutarinjira muri ibyo ni ukuvuga ngo mu mateka mwari mutuye muri Byura aya mateka ko turayabwira abana benshi bavukiye mu nzira bavukiye Nairobi bavukiye Amerika bavukiye hirya no hino aho abanyamurenge batataniye ku isi kandi aya mateka n'ayo makuru ntibayazi wenda bari no kumva ngo mu Gatumba mwari mu Buvira mwari muri Shaba ntibumve muri Shaba mwari mutuye mumeze neza mwavuyeyo gute kugira ngo mwisange Buvira muje na Gatumba. Okay. Duhereye inyuma nkuko waruvuze murakoze duhereye inyuma Shaba twayigiyemo ari uko abantu bagenda bashaka uko inka zibaho kuko turaborozi dutura abagiye mbere bagiye muri za 73 na 4 batura ahantu hitwa Imanika bahava za 76 bagera muri Byura baratura nuko tuyituramo nageze muri Byura je nageze muri Byura mfite imyaka 3 kurirayo nigirayo primaire na secondaire na university noneho muri 96 jenoside ibaye mu Rwanda abakoze jenoside barahunze bahungira muri Zaire cyo gitwaga Zaire bamaze guhingira muri Zaire bubaka inkambi ku mupaka w'u Rwanda ariko muri Congo reka tuvuge muri Plaine bafite intention yo kuzagaruka gutera u Rwanda none u Rwanda rubona ko bazangara kandi kuza gukora indi jenoside ya kabiri ibo bahita babatera nico gihe bakuyeho ubutegetsi bwa Mobutu ico gihe bitwaga ngo ni AFDL irakomeza igera muri Byura ifata Congo ifata Zaire Mobutu amaze kwa Kabila wari uhari ahindura Zaire ibitwa Congo Kabila muze wapfuye none ahindura izina yitwaga Zaire iba Congo turatura nyuma y'imyaka 2 muri za 98 ujya Kabila wakuyeho Mobutu yihindura kandi abanyamurenge yica abanyamurenge za Kinshasa za Lubumbashi n'ahandi noneho batera muri Byura turahungaga zuragira senye kugeza n'uyu munsi Byura na matongo nta munyamurenge ubayo ntikibaho iba yitwa izina gusa ariko nta munyamurenge utoyeyo turazaga noneho dutura Ibuvira twageze Ibuvira muri za 98 ndakeka ko ari mu kwezi kwa 10 ya kwezi kwa 10 turatura 98 99 ibihumbi 2001 kugeza 2004 2004 gare no twari tuvuze duhungiraga mu Gatumba ya none duhungire mu Gatumba naza mvuga ati haseri duhiriza ibikoresho turakora abantu batangira gukina n'abarundi ariko hakaba hariho ibiraro by'inka byari bizengurutse iyo nkambi by'abarundi nta munyamurenge se ariko rorahe mu Burundi ari impunzi n'abarundi bari bafite ibiraro mu Gatumba ubundi Gatumba ya destiny kibiraro na hantu hari destiny kugira ibiraro nuko noneho ga rero ariko abantu kubera ko umujyi ugenda waguka bamwe barahubaka hasigara ibiraro bikeye kandi igiramwe amaka agera nko kora 2 hamwe kaya gendarmerie ni kaya police polisi na infanteri muri Gatumba nuko noneho ngo amare turatura baza abarundi baratubwira abasoda b'abarundi baratubwira ati abantu
hari abaza baza kwiba inka hano, nimwumva amasasu ntimukaza muhaguruka muza muryama, ni abantu baba baje kwiba inka. Urumva twari tuzengurutswe n'ibiraro. Nuko turaturaga, none turimo twitegura ico giterane. Cyagomba kuba na gatanu, kuvuga ngo turagenda na gatanu turare Bujumbura, niho bari bagiteguriye muri kanisa ryitwaga ngo ni Umoja, naryo ryari ry'impunzi, izo zari zituye mu Ngagara. Nuko ngo z'abanyamurenge harimo n'abandi b'abakongomani bake, ariko natwe twari duhungiye mu Gatumba, twahungiranye n'ifamiye y'umubembe witwa ngo ni Aochi. Ndakeka ko nyine atuye muri state ya Iowa, nimba atari muri Iowa ni muri Minnesota, ariko ndagira ngo ni muri Iowa, muri City ya Cedar Rapids. Kera niho nero seratu. Nuko ariko n'uwo muryango gusa w'uwo mubembe yari nukuvuga ngo yari ya Aochi n'abana biwe n'abakazana n'abuzuku. Abandi bose barabanyamurenge. Abandi bose mu Gatumba twari abanyamurenge. Nuko turatura, turimo twitegura, turi muri repetition. Buca tugenda turaza, hari umukorari umwe wacu ntiyari yakoze neza, turamuhagarika, tugenda ari muri kamati ya korari. Nuko igihe turimo twicaye turimo tudiscussing, bamwe bavuga ati twamurenganyije, abandi atuye yakoze amakosa, yaje yakereje, muzitegeko ry'abakorari, ivyo bintu murabizi mwese. Noneho igihe twicaye gutya hari nka saa 4 cyangwa saa 3 n'igice gutya, twumva isasu ya mbere, agira ngo papa arakupa, duhita twinjira muri shitingi, twebwe twibwira ko ari zanka baje kwiba. Nuko ararasa ngo amare araceceka, ngo bari barababwiye ko harimo abasirikare ba Mutebutsi baba mu nkanda. Noneho ni nkaho yari atanze sinye, ategereza ko abandi basubiza, arababura, ngo ababure bamubafungura imbunda. Aho ni mu ijoro ryo ku 13. Aho ni mu ijoro ryo ku 13. Dukomereze kutubwira ico wibuka kuri iryo joro riwe. Bararasa, noneho kubera ko twari twaramenye ngo ni ibiraro, abantu bakavuga ngo muryame ngo ni abantu baje kwiba inka. Noneho mukanya kumva umuntu ngo barandashe, ngo naje barandashe we, ngo ndapfuye we, yo mumbabarire. Duhita tumenya ko twatewe. Noneho amasasu ababaye menshi, bararasa bararuha bagera kuri shitingi, gutya kuri shitingi gutya, bakaza barasa umuntu. Urabonaga shitingi ntabwo ari igikuta, ni igisashe, bakarasa umuntu bamubona nkuko, bararasa. Nuko sinza nibuka umuntu wavuze, numvishe gusa ari ijwi ati yemwe mushirire hanze baturase duhaye duhunga. Nuko imbere yacu muri shitingi nabagamo, imbere yanje habamwo za shitingi, hari shitingi za mbere twasanzeho zinkeya zari ziya nko ku 8, nizo zari imbere, inyuma baza kubaka izindi. Twebwe imbere yacu hakaba ndi shitingi. Umuhungu umwe twinjiranye muri shitingi nije watangiraga ku muryango, nawe agakurikira, nyina akaba mu yindi shitingi iri imbere. Numva ko mbwira ngo jewe twagaze twitana ico ngo bamanyana, kuko twaniho twari tukizana twese tukitana ngo ni bamanyana. Arambwira ngo manyana nti ati sinobonaho umwana wanje Fidela apfa, afite umuhungu umwe n'umukobwa umwe, umugore w'ico yari atwite. Nuko ahita shitingi yirukanka aja muri shitingi ya mama wiwe. Mama wiwe yari umufakazi, niyo umwana yarari, niyo urumva abana babiri baranaga na nyirakuru, nawe akarana n'umudamu wiwe kubera ko we yarakorewe. Nuko arambwira ngo sinoruha mbonaho Fidele wanje apfa, kireka niruke je kumuzana. Nuko namuherutse, nayo maso namuherutse kugeza n'uyu munsi sindamubona. Ari mu bishwe, ari muri bari abapfuye. Noneho ariruka ngo ashikiriye amasasa mu bana menshi, kuko bamaze kurasa abarundi barashe, kuko bari amoko menshi. Hari abarundi, hari abanyarwanda, hari ababembe,
hari abapfu rero izo ndimi zose zaravuzwe tuzumva gutya mwumvishe umuntu avuga ngo mana turagushima ko tugabije abanyamurenge gutyo bararasa amasasu arashira kandi turi kuri metero nk'ijana na infanteri y'abarundi na polisi kandi ico gihe abarundi bageze bagira bakatuzanira abasirikare abapolisi bane baje kurara mu nkambi babona twese turaryamye bakagenda bagafata igiti bagacambika uniform bakaja kurara mu mazu none wabyuka kuko toilette zabaga hanze wabyuka ukarangiza igiti kukagira ngo n'umusirikare uhagaze naho bagiye nuko ngo twamaze iminsi tutazi ko abasirikare bataturinda aho inkambi yari iri n'ikigo cya gisirikare cya infanteri hari hafi cyane hari hafi pe kametero nka 300 cyangwa 400 kandi aho ni naho nirya nkambi yindi y'abarundi n'abarundi niho bari iyo ntiyatewe haba n'isasu nimwe baraje bahita bafunga hagati y'inkambi zombi wumve ko bari bafite plan bari bafite cha projector nini cyane baragenda na generator barayatsa none ba projector mu nkambi y'abanyamurenge uwirutse wese hari umugabo wari ufite machine gun yatsinza yisha abantu benshi aho hantu uvuga ngo bafashe amatara bayatunga mu nkambi y'abanyamurenge yego ntibayatunga muri izo nkambi yaba ya gisirikare n'iy'abarundi hari umugabo umwe ngo ni mukwiye atuye muri Amerika yari afite abagore babiri kugira umugore w'umupfurere n'umunyamurengekazi uwo munsi yari yaraye muri ya nkambi y'abarundi niho umugore w'umupfurere we yarari iwe yaza bibona live ukundu baza bakababwira ngo yego ntimuze ngo hano nabacu bakagaruka guke bagaruka nuko bararasa twumva bavuga ngo ni baturire iryo jambo niwo munsi narimenye ngo nuko twika mu kirundi nuko batsaga shitingi ngo batsaga shitingi zitangira gusha zirasha abari barakomeretse benda barashe nk'amaboko wenda bashobora kubaho bagatwekwa na shitingi nuko shitingi zirasha abantu barapfa imiborogo iraba barasa muri shitingi twadutuyemo twabagamo barashemwe abantu bishemwe abantu abapfuye ni batandatu muri iyo shitingi warurimo muri iyo shitingi uvuga ngo zari shitingi nini zikagira utundi duto indani oya yari shitingi imwe nini warangiza wenyine ugakiranura ukagira kumba kandi kakumbaga niyo nzu yawe yose ku ijoro iryo joro ribi nyine ryabagwiriye noneho batera inkambi yanyu bamurika mwizi wenda kubaswahira abana bari hano batumva projector icarico ni murika mwizi batunze mbese mu nkambi y'abanyamurenge irimo abanyamurenge gusa tibayitunga mu nkambi bifatanye y'abarundi tibanayitunga mu ikaya gisirikare ahubwo batunga mu nkambi y'abanyamurenge kugira ngo hatagira urokoka cyangwa se uhunga yego uko naho niho twari tugeze nuko barayiprojecta bakubita iyo murika mwizi cyangwa se igitara gikomeye caka cyane ngo barangize hari umuntu wari ufite imbunda ya machine gun uwo muntu hisha abantu benshi nuko bararasa amasasu arashira batangira gutwika none basigarana bene aya masasu make yo guhorereza kuko gabumvaga nta muntu ubasubiza bahita bavogera inkambi baraza bagera muri shitingi narindimo indani neza gutyo kuko nije watangira ku muryango agakurikirwa n'uwo muhungu navugaga hirya hakabundi hakagenda gutya agatangirira hakaba papa kumanuka gutya araza hagarara mu nkambi mubona n'amaso afite training ya blue akenyeye agatenge n'agashati kumwe n'agatishati kumwera araba ngo yemwe abamu musoke twaje kubatabara uko nurwo ruri mivuze noneho abinyuma bahita baguduka bagiye gusohokaga ahita arasa ngo arase yicamwo umukobwa umwe nukuga yamarasa ngo amarira amayiruka
noneho inyuma ya shitingi yacu hari hariho ikiraro nshinga kikabamo imbunda. Rimwe na rimwe tuba tuvuga wenda cyaradufashije, bararasa, noneho barasa cya kiraro kikabasubiza, bakagira ubwoba bwo kuza kuzenguruka ahandi. Bahatsinze inka 7 zarapfuye muri iryo joro. Noneho ngo barangize haza undi muhungu ufite imbunda nini, ni machine gun nawe yari afite, ahitaza neza mu mutwe neza wa shitingi yacu ku matera yanje, ahita arasa cya kiraro. Nari mfite umwana wari ufite amezi 4, numvishe gusa ko umwana yikanga aracika, ndavuga ati uke birarangiye, arahita agaruka yinjira arasa. Numva ko aragenda. Kuva uwo munsi uwo mwana w'amezi 4 tiyongeye konka kugeza igihe yageze igihe cyo gucuka. Ubu ni umukobwa mukuru ari hano muri Nairobi, turabana hariya, ahita reka ibere uwo munsi. Nuko aragenda, nanje nca shitingi turahunga, ababashe kurokoka turahunga. Wazuhunga utazi ko ushobora kuba, kuko narahunze nabanje kureka umuhungu wanje mukuru n'undi n'umwana wa murumuna wanje wo data wacu bariruka, nanje ndiruka, madamu nawe yari yagiye n'abana, ndiruka barandasangwa mu kinogo. Numva ko avuga ngo shango ndamurashe, ndaceceka mukanya ndabjoka. Ipataro nari nambaye bwarakeye, bakaza bambaza ati iyo pataro byagenze gute, sindabizi. Naranze kwita, madamu yayitaye mu myaka nk'itanu ushize bushize hano, yari yaratubaguritse hose, ariko nta sasu ryamfashe. Ngo turahunga tugira ahantu mu mwanya nka 6 z'ijoro, utekereze yaka y'abapolisi na infanteri bataradutabara pe. Mu rukerera nko masaa 9 saa 10 niho hajika y'abakomando bari bavuye Imwaro ni Bujumbura, ni kure nk'ibirometero 100 nibo baje. Noneho tuhita tugarukanaga nabo mu nkambi. Tugere mu nkambi wakata hano ukumva umuntu ngo nanje nimumfate, wakata ngo nanje bandashe. Twinjira mu nkambi hari mu rukerera. Ibyo nabonye sinzi ko ushobora kuzabyibagirwa. Wari wabonaho umuryango wose, umugabo n'umugore n'abana bose. Abakuru bazabamutarwa maze abatabazi ko mu muryango umwe hazasigara akana kamwe. Ukamusanga ise na nyina n'abana bose bahwereye, babarashe bapfuye, baraho bose bapfuye, bose ntuhabona habeni, gasigara akana kamwe nako kivanze mu maraso, kujya muhamushaganya ukabona ko karishaganyije ugatora. Abantu babuze ababyeyi babo, abantu babuze abana babo, abantu babuze abavandimwe. Hapfuye abantu 163 iryo joro, abantu 163 mu masaha atageze 2. Hakomereka abandi 120 na cyangwa 30, nuko ntazanye statistique ariko ndabifite. Urebye no kuri Gatumba victim uzabona abantu bapfuye, n'amaliste turayafite. Isi ibara riraguye, turi mu maboko yitwa ngo mu maboko ya UN ifite igisirikare cy'u Burundi cyari gihari, UN yari ihari, hari hariho n'abantu baje b'amahoro bashinzwe ibintu z'amahoro, kugarura amahoro mu Burundi. Cyo gihari hariho bari bahari, ingabo za ONU zari zihari aho. UN tureba kaseri yari ihari, guverinoma y'u Burundi yari ihari, nta kintu na kimwe bakoze. Shaka kuvuga ko hari harimo plan. Mutekereza ko rero duhereye inyuma mwavuze ko babashize umunsi muhunga, babashize mu mashitingi asukwayo, yego, adasa n'izindi mpunzi, icyatsi kibisi, yego. Icya kabiri barasubira babashira hamwe n'impunzi z'abarundi n'ikaya gisirikare. Zumvikana ko mwari mufite umutekano muko byakagombye kuba bimeze. Ariko umunsi muterwa mutangiye kwicwa, ari nkambi y'abarundi ntiyaterwa, ari ikaya gisirikare ntiyatabara. None mutekereza ko
iyi plan yari imeze gute, mutekereza ko ari bande bakoze ibyo? Yakozwe na leta ya Kongo ku bufatanye na guverinoma y'u Burundi, kuko tumaze gupfa mu rukerera agatorwasa n'umuvugizi w'ishyaka rya FNL yitwa ngo ni Pasiteri Habimana yarabivuze ku mugaragaro, n'ubu birahari kuri BBC, haravuga ngo ni twebwe ngo twaje gutera ingabo za Mutebutsi ngo zari zaje mu Burundi, kandi nta ngabo za Mutebutsi cyo yari mu Rwanda, yari yarahungiye mu Rwanda aho ahantu bari babashize mu nkambi n'abasirikare biwe, nta musirikare wari mu nkambi haba n'umwe. None se kugeza ubu nyine agatorwa saracahari ari Burundi, Pasiteri Habimana arahari, baridegembye. Ubu tugiye kwiziza imyaka 20 bari muri guverinoma. Umuntu wakoze muri parlement yigeze kwibana na parlement, ndagira ngo i Burundi agatorwa sa nta kintu bishatse kuvuga ko hari ari ubufatanye bwa Kongo n'u Burundi. Ku batazi agatorwa sa yari muntu ki, yarashinzwe iki kugira ngo avuge ijambo riremereye gutyo? Agatorwa sa ni wari ukuriye icamba kimwe cyitwa ngo ni FNL Parmehutu cy'Abarundi, ni wari ugikuriye. Nukurumva CNDD FDD bamaze gukuraho, bamaze kurwana na leta y'u Burundi, ibyama byose byari byaragiye mu ishyamba byarihuje, noneho bazaga gufata guverinoma, ngo bafate guverinoma. Hagatorwa sa nawe waratahuka kamwe n'icyama ciwe. Uwo rero niwe wavuze kuko niwe wakoze iryo bara. Kugeza uyu munsi tarafatwa, kandi ibimenyetso birahari. Ngo muri ico gihe yari muri leta y'u Burundi. Ico gihe baduteye yaratereje muri leta y'u Burundi, bari bakiriye barwana na leta y'u Burundi. Kuko ico gihe hari hariho Domitien Ndayizeye afite ishyaka ryiwe, noneho ishyaka ryaza rigwana mu Burundi yari CNDD FDD hamwe na FNL, bazaga gukora imishikirano, Abarundi barataha, rebellion irashira. Ariko ico gihe iwe yarakiri muri rebellion, kandi niwe wabyiyemeje. Noneho ngo atauke aja muri guverinoma, nubari i Burundi, kandi ubutabera burahari, ntacyo bamukurikirana. Ni izihe reaction zakozwe n'inzego n'amareta y'ibihugu cyangwa se abayoboye ibihugu na HCR ubwayo? HCR yo nta kintu ukeye iryo joro ku minsi 14 niki cyakozwe, ni izihe reaction zakozwe n'ibihugu? Ibihugu byose byaratabaye, amambasade yose y'u Burundi yarahari yaratabaye, HCR yaraje, Croix Rouge baraje, speech zaravuzwe, discours zaravuzwe, Domitien Ndayizeye president w'u Burundi yarahari, Marie Kadege vice president yarahari, haje kuzana president Habyarimana nani Ruberwa, ico yaraki ni wari uyoboye ishaka rya RCD, yaraje mu gitondo kuko yaravuye aho twatewe na 5 yahavuye na 3, yarageze mu nkambi aratubona, turaganira nawe, akoresha meeting, aravuga ati mwihangane ko turareba ukuntu muzasubira muri Kongo, tubirimo ngo arare yaraye ageze kuri Goma atarasubira Kinshasa, turaterwa ahita agaruka. Yaraje za discours zabaye zari zo guhumuriza abantu, mwihangane. Ikindi HCR yakoze uwo munsi yahise ishaka imbaho barashingura mu cobo kimwe mugatumba, n'ubu niho kiri kimwe. Abantu 160 bose bama bagenda bamazana katrepirare, barahinga umusozi uva nkankiriye, bazana za shitingi n'amasanduka, bazafata gisanduka n'ibyo, bazafata ibiti 2 gusa 3 bagapfa gushiramo. Nta mwanya wari ufite wo kuvuga ngo ngugura isanduka ryiza se ikuvuye. Baza bafata imbaho bagakata gutya kabaho, bakagira cyo bagashira nk'umurambo, bagahita bafunika, bagafata gutya. Nuko HCR hamwe na Croix Rouge barabikora, bahita bashingura uwo munsi. Haranye naho ari site ya Gatumba, ikintu kiva nkaniriye, barimba bamaze kwimba barashingura. Joza bavuga ati never again, ntibizongera kandi. Ariko niki kugeza uyu munsi ibyabaye se mu Gatumba bizongera bidashakiye ubutabera, n'ababikoze bagihari. Nuko ababikoze barahari, tibashakiye ubutabera, ngo ntibizongera gute? Umuntu wabikoze arahari, ari Burundi, agatorwa sa arahari i Burundi, na Habimana bari Burundi, baridegembya mu Burundi, bararya baranywa bararyama. Hanyuma ngo ntibizongera gute? Abo nibo kandi bagarutse bazamuka ruguru, imihana y'iwacu barayitwika yose, yo zari nditabara sa Barundi.
urumva ni bya bindi ntibizongera gute kandi byarongeye n'ubunyene. mutekereza ko HCR yari ifitemo akagambane kuko umunsi wa mbere mwinjira babahaye amashitingi atandukanye n'ayandi, kandi wenda byanze bikunze HCR ikoramo abarundi, ese barashobora kuba bari babiteguye batangira gupanga ibyo bintu mbere? Titwobimenya nimba hari harimo akagambane ntitubizi, ariko uburebye birashoboka. Ni gute inkambi zibiri zegeranye muri metero 30, metero 30 cyangwa 50, inkambi imwe igashira iyindi igasigara intact, haba n'isasu na rimwe. Hari harimo umugabo umwe w'abasita yaranapfuye uwo munsi nyine, yarabyutse abona ko inkambi y'abanyamurenge hahishe, iwe yari yabuze umwanya mu nkambi z'abanyamurenge, bamucumbikira muri iyo nkambi y'abarundi. Arabyuka abona ko inkambi y'abene wabo babashira, umusaza yikasa itapfa, nawe yamapfa uwo munsi. Murabo uwo wari muri iyo nkambi, uwo mugabo ngo nindakanirwa w'abasita babagwera, ise wa Pasteur Gatware atuye muri Kinisobo nyine uwo mugabo. Yarabyutse gutya ari umupastori, areba ukuntu inkambi y'abanyamurenge ishize, abantu bose bashize bose, ngo akubite abone ikivuga ukuntu imirambi imeze. Uwo musaza yamaye ikase ahita apfa. Ikintu gifata umugabo w'inararibonye ufite ubwenge mukuru, agahinda kakama kamufata, kakama umutima ukamuhagarara agapfa. Ico kintu ntabwo ari ikintu cyoroshe, ariko kugeza n'uyu munsi amahanga yari ahari, UN irahari, ONIB yari ihari, aho guverinoma y'u Burundi irahari. Kugeza uyu munsi akagambane gateye ubwoba kibafasha Gatorwasa, Habimana ntibamufashe n'uyu munsi. Kugeza nayo tuvuga aya masaha nta butabera turabona. Ni gute community y'abanyamurenge yari yakitinze nyuma y'uko uzo bitu bibaye? Community y'abanyamurenge yakoze reaction, bamwe bakoze imyigaragambyo uwo munsi, babakubita za tiya gazi i Burundi. Twari twagiye gutwika biro ya ONIB ni HCR kwitera amabuye, nuko baraturasa. Babandi barundi bananiwe kudutabara, abari baza no kuturasa, kandi badukubita za tiya gazi n'amazi ashusha arimo n'urusenda, abantu barahunga. Abanyamurenge bakoze reaction, barabyamaganye, barandika, bagira gute. Kugeza n'uyu munsi turabona ubutabera, kandi abo bagomba kuduha ubutabera ni ONU, ni UN, or UN nayo niyo kuturayishinja. Twe twapfire mu maboko ya UN. Ariko reba ibibera muri Gaza, ibibera muri Gaza. Ejo bundi habaye skandara, abantu barapfa mu nkambi, akavuyo kamakaba. Hako twebwe nta kintu na kimwe kirakorwa. Twebwe twiciwe mu maso ya UN ikatwica, Uburundi bukatwica, tugeje imyaka 20 turabona ubutabera, hanyuma mukava ngo cyo ni igihugu. Ko muratubura ngo tuje mu gihugu iki? Urumva n'abana nyine kubigisha, ariko cyane turasaba ubutabera. Hanyuma ni gute, nizihe ngamba zafashwe zo kurengera no gutabara abacikacumu ico gihe? Ingamba zafashwe zo kurengera no gutabara abacikacumu, badukuye aho uwo munsi, badushira mu mashuri yari ahari mu Gatumba indani muri centre, noneho bazana ibifaru n'ibifaru byama bizenguruka inkambi. Katora kumara tuzengurukira inkambi, twamaza abantu bacu bashize mu tugire gute. Bukeye babakurayo, HCR nibwo yamanutsega na leta zunze ubumwe za Amerika, baraza batangira kubakorera resettlement. Ariko cyane bari barababwiye ngo bagiye kuba bakira amazu babatuze muri plaine, nyuma baza guhindura, bamwe batwara muri za Amerika, abandi za Canada, abandi Buraya, ko kuza ngaho kubagiye kubaheza resettlement. Ariko ni akantu benako kuguhendesha umwana ngo uceceka. Ubutabera turabona, settlement ntacu bisa, ntacu bivuze pi, ntacu bivuze ko utarabona ubutabera n'umuntu wabikoza hari, wamara bakagoza resettlement ukiye kwicara muri Amerika. Yego ubuzima buhindutse, ariko ubutabera nibwo dukeneye. Umuntu wabikoze abiryozwa,
abihanirwe. Nimba atabiryozwe ni ukuvuga ngo ni complicité na leta na UN iri complice. Nuko ese ntimutekereza yuko kuba hari settlement no kubajana muri Amerika bwari uburyo bwo kubaca intege kugira ngo timugume hamwe ngo ico kibazo gikomeze kuba kinini no kuba mbese uburyo bwo kubacecekesha? Sometimes bishobora kuba ari byo, rimwe na rimwe bishobora kuba nibyo, kubera ko umwe bazamukubita muri state imwe bakamukubita mu yindi ugasa n'ucanganyikiwaho. Bongeye kandi kuja kwiruganiza bageze muri 2008 ya 2009 bongeye kandi kwiruganiza babona gushinga iyi twita Gatumba Survivors Foundation. Abo nabagiye muri Amerika ariko abasigaye basigara batatanye, baratatanye kugeza n'uyu munsi. Ndacyari muri Afrika jewe, ndacyari muri Afrika. Ndakeka hano muri Kenya dufitemo nk'abantu ingo zari mu nkambi wa munsi iziri muri Kenya. Ingo twe dushobora kugera ku ngo nka 6, ariko hari abandi bari batuye mu Gatumba muri cité, ibo nibo benshi, ariko bari muri shitingi neza wa munsi. Ndakeka ko dufite ngingo nka 6 ni nyinshi, ngazi n'izindi ziri hano. Abandi bari muri city mu nkambi, ariko muri city bo bari bafite amafaranga baje gukodesha amazu, ariko ingo zari muri shitingi wa munsi n'ingo izo ziri hano muri Kenya. Ubwo izindi zose zajanwe muri Amerika cyangwa hari izikiri muri Afrika n'ubundi mu bindi bihugu? Ya mu Burundi haracarimo nk'ingo nka 3. Ndakeka ko arabo mu Burundi, mu Buganda sinibuka, natwe hano muri Kenya. Abandi bagiye Buraya, abandi babatwaye Buraya, muri Canada no muri Amerika, abandi bageze Australia. Ariko abagiye Australia bagiye nyuma, ariko cyane settlement ya mbere bayihaye Canada na Amerika ni Buraya, nibo bagiye mbere. Urashobora kudusangiza bimwe mu bibazo byakurikiye nyuma yuko ibyo bibaye, nyuma y'iryo joro, ibibazo abacika cumu cyangwa se n'abandi bari kumwe nabo bakomeje bagira? Habaye kuvurwa nabi, abakomeretse guverinoma y'u Burundi sinzi abakomeretse twabatwaye muri za Rwakarede n'ibindi bitaro bikomakomeye by'u Burundi, kubera ko ari babandi n'ubundi batwishe, bagafata ibinyita bizima bakabikuramo bakagusigira ikintu kidakora. Tuvuge ku rugero nk'umuntu wari wararashwe igufwa, aba kugira ngo barebe ukuntu bakunga, bakabura ngo baguce ukuguru, kandi ushobora kugenda kuvurwa ugakira, ariko bakakubwira ngo baguce ukuguru. Hakaba n'abandi bakabona ati nitumuca ukuguru wenda bizagora, bakaguca umutsi uri important, umutsi ukomeye cyane, ugasigara uri kimuga. Barahari benshi bageze no muri Amerika, bababwira bakavuga ati no, umuntu yakubaze nabi, uyu mutsi kubera iki yawuciye, ndacu twokora natwe. Abenshi baramugaye kubera guverinoma y'u Burundi. Urumvaga barabikoze aho, n'abari bakomeretse nabo barongera kandi barabikora, ntaho twavuye ntaho twagiye. Nukuvuga ngo mutekereza ko nubundi barya babikoza bari mu mugambi nibo mwahungiyeho kuja kuvurirwa nabo nubundi nibo nyine so bari bafashe guverinoma se cyo bari bamaze bari bakoze coalition ya leta hamwe na FNL hamwe na FDD barahuzaga bagira leta imwe, hariko ni babandi nyine. Ubumva wenda nimba bari bafite umudokiteri muri FNL cyangwa se muri SNDD FDD, ukamusanga muri Prince Serge kandi umushiriye akavuga ati uyu muntu yarakotse hariya, reka mwicire hano cyangwa reka mubage nyine asigara ari kimuga, mwica hagaze taho twavuye ntaho twagiye. Batubaze na byabaye ngombwa kuko bamwe ndakeka hano Nairobi haje abantu bagera nko kuri 6 kuvurirwa hano. Bamwe bavuriwe muri Mata Hospital, abandi muri Kenyatta. Cyo twumvaga za Kenyatta na za Mata tutaraza, Mata Hospital na Kenyatta Hospital barabavura. Abanyakenya baratanga kubera iki bakubaze gutya. Ese uyu muntu iyo kubaga gutya bizari gutanga umusaruro? No, baraza abenshi ndakeka hano hari haje nk'abantu ka6 kandi bari bababaye abo bantu. Barabavura barangije basubirayo
barakira ariko baramugaye ubu n'ibimuga biraho. mutekereza ko cyangwa se mubona ko ni izihe ngaruka zagizwe mu banyamurenge muri rusange cyangwa se long term impact abanyamurenge bagize kubera impamvu za masakre ya Gatumba? Masakre ya Gatumba ubwicanyi bwahereye kera mu banyamurenge, ariko masakre ya Gatumba yaje kuba rurangiza kubera ico ibyo twabonaga twebwe tukiri abana twumva ngo Muzamurere yari intambara nyine bene nyine yumva yari igihugu cyose, ariko masakre ya Gatumba ntabwo ari byo. Umuntu ukamusanga mu kindi gihugu kandi cya gihugu gifite iperereza, cya gihugu gifite za maneko gishobora kumenya neza icyinjire n'icyasohotse, ariko bakaza bishatse kuvuga ko bari complice. Nta kundi wovuga ngo igihugu cyatewe bishe impunzi, igihugu cy'u Burundi gifite maneko bakinjira, harimo complicité y'u Burundi na Kongo. Kubera ico rero kugeza uyu munsi abanyamurenge ntabwo tuzaba stable tutarabona igihugu cyacu rero kirahari, ariko abakongomani bataratwemera ko turi abakongomani bagenzi babo, nta mutekano tuzabona muri Kongo, tibishoboka. Kugeza n'uyu munsi iyo ubona iwacu imihana yarashize hasigaye gusa kari akanogo ka Minembwe ngo n'umwana wose basindagiye abarokotse, iyindi mihana yose yarashize. Ni kimwe nico bakoze mu Burundi, bari bageze ngo bamara abanyamurenge bose bashire, na ruguru naho bari bageze ngo bamara abanyamurenge bashire, ariko turahari, Imana yaraturemye, n'ubu tuzakomeza kuba. Kandi n'ubundi zangabo z'u Burundi zikaba zikiri muri Kongo, ziri muri Kongo n'uyu munsi, ziri muri Kongo bari mu Minembwe, abandi bari hirya no hino. Urumva ababikoze mu Burundi noneho bagiye kubyikorera iwacu neza muri live, muri gakondo. Mwara dusanze mu Burundi turabica, none reka none tubasanga iwanyu aho no tuje kubamara. Urumva nizangaruka z'abanyamurenge kugeza igihe Kongo nimara kutwemera ikavuga ngo natwe turi abakongomani kimwe n'abandi, intambara zashira. Ariko usi longtemps mugana abafaransa bataraturekonaniza batwemera kuko turi abakongomani, ni kuri. Kongo yo yakoze iki nyuma y'ibyo byose bibaye? Kongo yakoze iki kuva umunsi ubwicanyi bwa Gatumba buba na nyuma yabwo? Tacu kandi aribo bavuze ngo baza barinda imipaka. Mbese Kongo yari yatinze ko yarindaga imipaka, niyo mpamvu yabakurikiranyeyo. Ibo baravuze ngo twebwe twarindaga imipaka, mubaza Burundi, twebwe nta bantu bavuye muri Kongo. Ariko neza aho byavuye neza ni muri Plaine niho bagaburiye amasasu. Ibyo ni ibimenyetso dufite ibimenyetso kuko bazanye kamyoneti yari yuzuye amasasu. Kongo muri Plaine hariya kugwegera, hakaba abahungu bacu barayibona b'abasirikare. Urumvaga muri guverinoma Mutebutsi yari yahunze, hari abandi basirikare bari b'abanyamurenge bari basigaye, barababona baravuga ati no iyi kamyoneti kwiraje hehe, ngo bamara kwimenya bahita bafata abahungu b'abanyamurenge barabadeployinga babatwara mu Kamanyura. Ya kamyoneti niyo yaje kwambutsa amasasu. Abakongomani bari babanje kuyihagarika ngo babone bagiye gutamburika, bahita bafata abahungu b'abanyamurenge bari bayifashe babohereza mu Kamanyura. Bavuze deployment muje mu Kamanyura, ya kamyoneti ihita yambuka n'amasasu. Ayo masasu neza hariya muri Plaine niho baraye bakoreye inama, barambuka, bambutse ku manywa. Uruba bambutse ku manywa, twagiye guterwa nijoro. Ibo bambutse ku manywa baza mu kibira, twagiye guterwa. Hari umugore wikanze, urumva habaga nijoro tukogera hanze abagabo, nta madusha yari ahari. Noneho mukirirwa muri shuguri, mwaje kugera nimugoroba nijoro mugafata amazi mukaja kogera hanze kakure y'inkambi bukeye. Umugore umaje koga harababona barimo bububa, arababona abantu barimo bububa. Araza abwira abagabo ati hano hari abantu mbonye. Abagabo ati niba abandi baje kureba inka. Muri rya joro urumvaga bavuye muri Kongo kare barambuka na Rusizi
bazaga mu kibera cya Mukoko, baza ijoro ryose amanywa yose murumva ni mu kibera, baza gushikaga mu Gatumba mu ijoro bararyama. Hari umwana byaraje no gupfa, uwo mwana yarapfuye tukina ku manywa Akabumbu. Uwo munsi hari abimace, hari dufite ikipe yitwa ngo Nitwegerane yazikina n'Abarundi, none Akabumbu aragakubita kararenga kaja hirya, hari hariho ibintu bimeze nk'urubingo benzo. Uwa mwana aje gutora Akabumbu ngo shika sanga umuntu aryamye afite imbunda, atora Akabumbu aranamusuhuza, bitesha ni sawa. Wa mwana aravuga ati ariya mbonye umuntu ufite imbunda. Baravuga ati ni n'abapolisi babarinda, babaturinda hano ko dukinira hano. Urumva bahageze kare. Ni ukuvuga ngo bipanze, bari bamaze umugambi wari umaze igihe warateguwe, warabaye planned neza. Yes. Noneho barabaneka bazi uko muzuka nuko muryama nuko muzifasha. Kuko rimwe na rimwe sometimes bageze bata amatract ava muri Kongo, bagahanura ibarwa mu gitondo mukayitora mugasoma, tuzabica nabwo mwahunza aho tuzaza kubiciraho. Abantu bakuba ko ari amatract, ariko ni ngaho bageze baza, wenda batumye abantu barinjira mu nkambi baraneka, bamenya ukuntu ibintu byose bimeze, babona gusubira, babona gutegura igitero. Baje kare, twatewe ni ngaho bari bahiriwe aho, kuko hari ahantu hameze nk'urubingo n'urukangaga rwinshi, biriwe aho rero baza kuzaga mu ijoro. Mu bantu bari batuye muri iyi nkambi twumvise ko hari mu Mubembe, kandi mu mateka y'Ababembe n'Abanyamurenge basanzwe nivyo bibazo Abanyamurenge bagira hariya muri Kongo. Ese birashoboka ko uyu muntu wari mu nkambi ashobora kwifatanya n'abari hanze kugira ngo bategure umugambi ube successful? Oya, uriya Mubembe yahunganye natwe kubera ko yagaza avuga ukuri, akavuga ati aba twebwe twavutse dusanga tubana n'aba bantu base w'abantu n'abasekuru twarabanaga, nturi no gute mwamuhakana ngo uyu munsi n'Abanyarwanda. Yapfushije abantu muri famille, hapfuye abantu 14 biwe. Ntabwo ico gihe mu nkambi neza uwo munsi hapfuye abantu biwe 14 hapfuye abahungu biwe babiri n'abakazana n'abana, twabona abuzukuru biwe bose bari abantu 14 b'Ababembe neza. Urumva nta mugambi yari afite gufatanya n'ababo, ahubwo nawe yaza tuzira, yaratuzize bari meme no kugira ngo abone resettlement. Abanyamurenge barababwiye hasi, barababwira ngo nimba mudutwara muri Amerika aho Washington mu musiga mugomba kumukora resettlement. Yaratwiguze, abantu be barapfuye baramutwara, ariko nta mugambi yari afite gufatanya n'abandi. Oya, nuko yazize ukuri ko yaza tuvugira. Murakoze cyane abakomeje kudukurikira, bagizweho n'ingaruka, bahuye n'ibi byose, bakomeze kwihangana, dukomeje gutanga pole. Natwe urundi rwo ruhare rwacu nk'abanyamakuru ni ukuvuga ibi, ni ukugaragaza ibi, nta kindi twokora, nta n'ahandi twobishakira uretse ko dukomeza gukora bene ibi ngibi kugira ngo bije hanze, nimba hari ico bizofasha, nimba hari ico bizomara, Imana niyo ibizi. Revera, ni ukuvuga ngo ushobora kudusangiza inkuru uzi zabaye z'abacikacumu zishobora kuba zari zikomeye cyane mu bantu babaye survived hariya? Dufitemo abahari, dufite hano muri Kenya dufitemo abana bagera nko kuri 3, harimo umukobwa wanje n'abandi bakobwa 2. Umugabo umwe ari hano yari narwaye diabete, twasaba ubufasha kugira ngo bamufashe. Yapfushije umugore amusigira abana, gakobwa kamwe gatoya katangiye kurera abana kakiri gato, kureba ari umunabiwe. Isi cyo gihe yaratarashaka, kuvuga ngo ako kana gatoya gatangire karera abandi bana. Ariko Imana n'umukozi w'umuhanga, niko biri zivuga, barakura barahari. Abo ni bamwe. Hari abandi bagizeho ingaruka, babaye ibimuga totally. Hari abandi babaye paralysis baraho. Hari abandi barwaye ihahamuka. Tujye tugeze muri periode yo kwibuka, biza bidukoraho cyane, biza bitubabaza. Uzamusa nka wa munsi ari fresh,
ibintu ubona kandi bikabishasha cyangwa se byabaye uwo munsi. Ingaruka zo ntizobura ibijyanye na ingaruka zo mu mutwe zarahabaye. Bamwe abana bacu bari baratinze kwiga kubera ico, abandi bagize ingaruka zo kuba ibimuga, bamugaye amaboko, bamugaye amaguru, bamugaye imitwe. Hari umugabo umwe barashe mu mutwe ngo ni antishoke nibwo tumwita, yari yarabaye paralisi. Naherutse wenda baramutwaye muri Finland, nimba atari muri Finland ni Sweden, hari Burayi, ariko yabaye paralisi completely. Nk'umuntu w'umugabo abaye paralise, yabaga paralise yarasiri wabo, ariko kuraswa mu kindi gihugu wahungiyemo bakakurasa cyangwa ukamagisha kika complete umuntu no kumuvura bikananirana. Izo ibyo ni ibintu byababaje abantu bagize ingaruka nyinshi, babacika cumu, bamwe barababaye cyane. Imana irabakuza ngo umugabo twari tubana yapfushije umugore, nabonye twasanze bamubaze basatuye inda. Urumva abantu bakoze jenoside mu Rwanda nibo baza batwica. Ibyo bakoreye jenoside, baza gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ni the same kubera ko baza bangoreka barebe ko umwana w'umututsi amera mu nda. Uwo mugore twasanze bamubaze hatwite basatuye inda bakuramo umwana, bamwishe baramusatura, ikintu icyo mu nda cyari kiraho cyapfuye naco. Kurumva uwo muntu ubwo ntabwo ari uwo muntu, ni ubunyamaswa. Imana yonyine nizi izamenye kuko izabashugukira, ariko twagize ingaruka byinshi cyane kugeza n'uyu munsi. Hasere n'ubumwe Nations Unies nta kintu iradukorera. Please turasaba ubutabera. Hagati rwasa n'abaha Imana bari hariya bahanwe, baje mu butabera, baje mu mbimba, bakatira nimba ari byo gupfa, baryoze ibyo bakoze. Icyo umuntu yakoze agomba kugira. Nimba umuntu wishe umuntu handi ukabyivugira, ntabwo ari ibintu byo gushakisha none ibimenyetso birahari. Uwo fungura na radio ico gihe kuri BBC barabifite, ntabwo twarabyumvishe. Baridegembya baravuze ngo nibo babikoze. None se umuntu widegembya, ikindi kimenyetso ushaka niki? Umuntu yabivuze. Ariko ntacu barakora. Tituzi impamvu. Tumenye impamvu abantu ba UN cyangwa se za Amnesty International zitadufasha kugira ngo babashe kuvuga ko bari abantu bazabizira. Nyuma yuko ibyo zose bibaye, batubwiye ko batangiye baramaze gutatana hirya no hino. 2008 batangira kwibaka, bari bageze muri Amerika, namwe muza kuza hano. Uyu muryango wanyu muhuriyemo, utubwireho buke, utubwire nuko mwatangiye kwibaka naho mugeze ubunye. Gatumba Survivors Foundation yatangiye muri Amerika, baravuga ngo ntitwoceceka. Byatangiye ibintu byo kuvuga ngo reka twibuke, dore twibuka. Baratangira ari bakeya, barihuza kwa abantu benshi. Uno muryango ukomeye cyane, uwo muryango wafashije abantu benshi. Nkatwe hano muri Kenya zatubabwira bakadufasha iyo tugiye kwibuka icunamo, hari inkunga yabo. Kindi cya kabiri bagiye bafasha abantu bari barasigaye mu Burundi cyane mu nkambi, babafasha imibereho mu nkambi. Hari abana bishuriwe amashuri, hari abapfakazi bambitse, hari abishuriye amazu kugeza n'uyu munsi. Proje ihari gusa ubu nyine kubera ko ubutabera butaraba, abantu bananiwe kwifokasinga ngo binjire kubera icyo kintu. Cyane icyo intego yacu ni ukugira ngo tubone ubutabera. Niyo mpamvu ni nayo ntego ya Gatumba Foundation, kugira ngo bari abantu babikoze babiryozwe, baje mu butungane mugano w'abarundi, baje mu butabera bakatirwe. Tunyuriremo Gatumba 2008 ngo nibwo bari batangiye kumara kwiyubaka. Hanyuma ni izihe ntego zanyu mu kwihuza kwanyu, niki mugamije, niki mumaze kugeraho nyuma yuko musubiye guhura mwari mwaratatanyijwe ariko mumaze kwibumbira hamwe? Ni ibiki mwakoze, ni ibiki mugamije cyangwa se muteganya gukora n'ubundi, no mu guharanira ubutabera mugeze kuki? Okay, intego ya Gatumba Foundation cyane nyamukuru n'ubutabera. Ico nico duharanira. Topic ya mbere, intego ya mbere no kugira ngo tubone ubutabera.
topic ya kabiri cyangwa se intego ya kabiri ni ugufashanya, ni ubumwe, gufashanya. Gatumba Foundation irafashanya, bishuriye abana bamwe bari barasiga muri Afurika amashuri, abandi bene imiryango yari yarazahaye cyane barabishurira amazu cyane cyane mu Burundi. Ikindi cya kabiri nabo batera inkunga hamwe n'abandi muri bari abantu bafasha abantu iri ya ruguru, harimo party ya Gatumba Foundation. Icya kane ni uguhora twibuka, kugira ngo bino bintu bitazibagirana, ni uguhora twibuka. Ubu nyine abantu babihagurutsemo cyane n'abana bato babibayemo bakiri bato cagiye, noneho barakura, bamwe base baguye hariya, banyina baguye hariya, abavandimwe abana babo, basaza babo, bashiki babo barapfuye, barumuna babo barapfuye. Abo bantu rero bamwe nyine n'abamama, namaze kuba mama, abandi n'abapapa, ariko ico kintu nico cyatumye bongera kandi guhura, baravuga ngo iki kintu tuzareke twaduhora twibuka buri mwaka. N'abana bacu batubyara bavuga ibo, n'abana bacu batubyara tubabwira ngo dore ibyo twazize twisanga turi muri kino gihugu. Cyane cyane izo ntego zigera nko kuri zine. Ya mbere ni ubutabera cyane, kubona ubutabera. Nuko urumva rero ico kintu nico cyane cyane intego ya mbere ni ubutabera. Kugeza igihe tuzabona ubutabera, bagatorwasa n'ababimana bakabiryoza ibyo bakoze bakabata mu mpemba. Ico ni kimwe. Cya kabiri ni ubufashanye. Iyo tugeze nkuko kwaha, ejo bundi amazi yarabaye mu Gatumba, igipangu kirasenyuka hari kuri site ku rwibutso. Ubu nyine uko baratanga amafaranga kugira kandi kubaka, guverinoma ihari u Burundi ntibishaka. Urumvaga niyo niya yindiga ijya guverinoma y'amarebozi niyo ntibishaka. Ndetse umwaka ushizeho bari banze kubibuka mu Burundi neza. Mbese n'ubundi shaka gusibanganya kugira ngo bibagize. Birashaka ngo bibagize nyine bari nyine bari muri ubuza guverinoma. None se wombwira gute uri kubutegetsi niwe babashinja? Umwaka ushizeho bari banze neza. Noneho ejo bundi umwuzure ngube hariya usenye igikuta. Usenye igikuta naro kubunyene bataze amafaranga bazongera kandi bubaka, basabye uburenganzira. Urumva rero ya leta yatwishe n'ubundi niri ku butegetsi, biragoye kugira ngo leta yabikoze ifata abo bantu kandi bakorana. Intego ya mbere niyo n'ubutabera, amahanga afite uburenganzira bwo kubwira Evariste Ndayishimiye mufata abo bantu nibo babikoze. Yego mwebwe mwari mu ishyaka ryanyu ya CNDD-FDD, abandi bari muri FNL, none se umuntu wa FNL na CNDD-FDD kubera kutamufata. Ibyo ni byabo. Icya kabiri ni ugufashanya. Icya gatatu ni recensement, kumenya umubare w'abacika cumu dufite bose. Icya kane cya nyuma ni ugufashanya kuzamura imibereho y'abantu abari hasi, cyane cyane abari muri Afurika. Cyane cyane niyo nzizo ntego za Gatumba Foundation. Ni ukuvuga ngo urumva ibyo bikorwa byose ukuntu ibyo bintu bipanze, no baracabirwanya Abarundi ntibashaka ko biba. Iyo muburana rero, iyo muvuga ngo dushaka ubutabera, muba muri kubwira nti? Tubwira guverinoma y'u Burundi kandi ariyo yabikoze. Yego, tubwira communauté internationale, UN Security Council, hanyuma tukabwira guverinoma y'u Burundi. Urumva Burundi nubwo ntituzahwema kutababwira nimwe mwabikoze mu biryozo. Yego nimba atari wewe bifata umuntu wabikoze wabivuze, umuntu uri wabivuze uhari widegembye mu Burundi kumanywa na nijoro kubera ko udashobora kumufata uwo muntu. Hari intumwa se zigera kuri perezida w'u Burundi cyangwa se zihora muri UN zibapushinga zibasunikira gushaka ubutabera? Benshi. Adere Kibasumba uhagarariye Mahoro ni umucikacumu. Ubwo abaperezida ba muri Afurika bagiye muri UN barabonanye barayimubwira live aho perezida w'umucikacumu, perezida wa Gatumba Foundation Nyasezerano yandikiye guverinoma y'u Burundi inzandiko, barazifite zirashika bakamenya ko bazibonye. Aho abari hari umucamanza wari ufite dossier yaje kugira nawe ico kibazo tiyabaki ayikurikiranye, sinzi impamvu yari yayitanze mu Burundi.
barabizi, barabibonye, abantu babagezeho barababwiye. Tugana ku musozo, ni iki wigiye muri ibi bintu byabaye mu Gatumba, ni iki byakwigishije, ni irihe somo byagusigiye? Ibintu byabaye mu Gatumba nahararutse ubuzima. Umuntu mwari muri kumwe nijoro mu gitondo ukamuyoberwa ntumenye uwo ari we, gupfa kubaho, twese tuzapfa. Ariko ibyabaye mu Gatumba byo nagahumamo. Nigeze kubona umugabo umwe w'umusirikare wo mu Rwanda yaravuze ngo bagituye mu mahanga bumvaga bakababwira ibintu za parme hutu, kwicana biki n'ibiki, kindi tubijumve ntibyumvikana kuvuga ngo umuntu ugiye gutsemba abantu ntiyakunyaze, ntaco yagutwaye, ntiyagusenyeye, ngo uraje gusura uramwishe gusa gutya. Bampaye ibintu zo mu Gatumba zansigiye isomo zo gukunda abandi, kwita kuri mugenzi wawe, umumenye ejo tuzi uzagufasha. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, byanyigishije kudakunda umuntu cyane ngo umwimariremo. Kuko uwo muhungu nakubwiye twari abantu bagera nko kuri turi abantu 5 ngo amare gupfa, byatumye duhunga nyina, turamuhunga nyina neza, kuko nyina yari yapfushije umuhungu n'umukazana, agakobwa kiwe kari kasigaye kari kahiye gutya. Kuwo muhungu n'agahungu kiwe n'umwana na murumuna we yari yapfuye. Ngo umukecuru yapfushije abahungu 2. Umwana yagiye kureba. Nawe yarapfuye cyangwa oya, uwo mukecuru yapfusha abahungu 2. Uwo muhungu wagiye kureba umwana we na murumuna we n'umukazana we, no kuvuga ngo nibo bapfuye. Uwo nakuye basatuye ari umukazana we. None kubera ko twagaye tugenda turi abantu 5, twabona wa mukecuru tugahita duhunga, byatumye duhunga inkambi. Abasaza baratwikiza baratubwira ngo muve muri iyi nkambi mugende, uriya mukecuru ntiyoza babona munamara azapfa. Bituma dusiga imiryango yacu mu maraso. Je wayo kubwira ico gihe navuye aho papa yamwe ngo have, mama bamurasha amaguru yombi, ari mu bitaro amaguru ari mu ibyuma. Sorry, mushiki wanje bamurasha ukuboko n'umwana we. Ako kana nakuye kikanze kari karanze gukura. Byabaye ngombwa ko duhunga kugira ngo dukize wa mukecuru. Iza gusanga tugakunda umuntu cyane. Byanyigishije gukunda umuntu yego nibyo, ariko iyo mumwimariyemo iyo agize ikibazo agusigarira shock. Kugeza uyu munsi iyo mvuganye na nyina kuri telefone kamuhamagara akitaba, iyo mubwiye ngo ni jewe, urumva n'umukecuru bunyene, iyo mubwiye ngo ni jewe aza kupa telefone akaza kumpamagara. Nukuvuga naje kumenya nyuma mushiki bambwira ngo iyo umuhamagaye agakupa abagiye kurira, kandi izamubwira ngo nashire kuri video akanga. Urumva ko yihungabana. Zangerageza kugira ngo urebe uko sabari kwibuka wa mwana we. Voilà. Nukuvuga ngo iyo abona abana umunsi umwe yaramaje ngo ufite abana banga, ufite abana 6. Yumva buwiwe. Nukuvuga ngo uwiwega nawe ico gihe nawe yarafite abana 3. Kabana nari mfite. Nawe afite 6 ariko yaracafite 3. Kandi umwe muri abo yaramugaye, umwana w'umukobwa. Ben yo image. Iyo muhamagaye yarambwiye umukecuru aramwe ntukampamagara mu kwezi kwa 8. Nararetse. Nzamuhamagaye andi mezi, ariko mu kwezi kwa 8 sinshobora Ben yo wogera gute. None ngo uwo muntu wogera gute? Twari dukundana biteye ubwoba. Harundi muhungu aba Kigali ejo twari turi kumwe arambaza ngo sinje undi simuvuga uwo mwana kubera ko kwanga kuvuga amazina y'abantu. Navuga se uku runaka yarapfuye. Turaheba neza turaheba yarapfuye. None tugire gute?
Gatumba yansigiye ikintu cyo kuvuga ngo ubuzima ni bugufi, cyo ni kimwe. Cya kabiri, tugomba gukunda umuntu umwimariremo. Cya gatatu, yansigiye ikintu cyo gufasha. Ufite ubushobozi uzafasha umuntu wari we wese uba uzamufasha, ntuzi uzagukiza. Ni ibihe byiringiro byawe cyangwa se icizere cyawe ku muryango cyangwa umugari w'abanyamurenge uyu munsi utataniye ku isi, utataniye hirya no hino? Ni cyo cyizere cyawe cy'ejo hazaza hawe? Bibiliya izitubwira iyo hariho iminsi mibi twitegura imyiza ibiri imbere. Habaho igihe cyo kurira, hakaba n'igihe cyo guseka. Ubu turacyari mu gihe cyo kurira, ariko tuzagera igihe cyo guseka. Ibi bizashira, kandi bizashira duture, tube muri Kongo, twicare, tubivuge nk'inkuru. Dufite ibyiringiro kuko Imana dufite idutuje muri ibihugu twatataniyemo. Nibi ikoranabuhanga dukora ntitwari turize, kandi kinacu iki ni ikintu gikomeye kizahoraho ibihe byose. So ntiducike intege, turashafite Imana, iracatuvuzeho amasezerano, tuzashikira dutekane. Igihugu cyacu tukibemo, tugiye abazaba bahari bazakibamo, abazaba barapfuye nta kindi. Ariko ntiducike intege, nubwo duhura n'ibibazo, Imana yonyine izakomeza kubana natwe. Turashimiye cyane ku kiganiro cyiza cyangwa se amateka utugejejeho yaranze cyangwa se yabaye ishano ryaguriye ku banyamurenge, icizere cy'ahazaza, abantu bamaze ko batangiye kwiyubaka. Ndatekereza ko ibi bifite abo bifasha. Hari abatari bazi ko binameze gutyo, hari abatazi ko kwiyubaka kwabayeho kuri urwo rugero, hari abari bazi ko babishe byarangiye bapfiriye gushira, ariko abantu barahari, barisuganyije, baracari bazima. Ndakeka ko hari ico bifite gufasha n'ubundi. Hanyuma kuri wowe niki wumva gikenewe, ni izihe ntambwe wumva zisabwa kugira ngo ubutabera bugerweho? Turasaba abanyamategeko, abantu bize iby'amategeko, bazi ubwicanyi bw'abantu. Kubera gutinya kwitwa ko ari jenoside, barabihinduye yitwa ngo ni massacre. Ariko urebye ibimenyetso bijanye na jenoside, exactly ibyabereye mu Gatumba ni genocide. Ariko urumva impamvu rero sinzi, bayise ngo ni massacre. Ariko turasaba abanyamategeko, abantu bazi ibintu by'amategeko, batuburanire, badufashe ubwoko kugira ngo ubutabera buzagerweho. Cyane ni abantu bazi amategeko, nibo dusaba. Hari igihe usanga uvuga ariko utazi amategeko, ariko abantu bose bizi ibintu by'amategeko, bazi gutandukanya massacre na jenoside. Kuko niba genocide, bano bazafatwa. Ariko cyane niba massacre, bazabashaka massacre ishaka nko kuja nko kuyipfobya. That is why, niyo mpamvu rero tuvuga ngo gupfobya ubutabera bwacu. Kudatanga ubutabera ni ukubupfobya. Kandi rero ubupfobye ni ingengabitekerezo, ya ngengabitekerezo ya genocide. Urumva genocide yatangire mu Bayahudi, iragenda igera mu Rwanda, irambutse iwacu muri Kongo. Kandi abantu bose bari vize ni abantu bamwe. Kuvuga gute? No kuvuga ngo nimba genocide yarabereye mu Rwanda bica abatutsi, muri Kongo niko ko barica abatutsi. Kubera iki batwica? Uko twaremwe, nta muntu wagize uruhare kugira ngo yireme. Rero turasaba kugira ngo abantu bose bize amategeko badufashe barenganura ubwoko. Turabashimiye cyane mushumba, tubashimiye kubw'umwanya wanyu, kubwo kwitanga umwanya muto mwari mufite, ariko mukemera kuza kugira ngo musangize abadukurikiye ubu buhamya, aya mateka ababaje ariko kandi arimo n'icizere cy'ejo hazaza cyo kwiyubaka. Tunashimira mwebwe mwari mudukurikiye kubw'umwanya wanyu namwe nanone mwatanze kugira ngo tubane. Tunabasaba kugira ngo ufite ikibazo urashobora kucandika muri comment, ufite igitekerezo se cy'ubundi buryo n'ikindi dushobora gukora twese, tureke kuzandika hano hasi muri commentaire n'ubundi, kugira ngo hari ico bifasha no guhumuriza abangaba n'usomye iyo message harushaho gusubizwamo imbaraga. Rero comment yawe ifite umumaro cyangwa se ifite ico ifashije. Tunabashimira rero
kuko mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi, n'ubundi ntimureke gukomeza kudushigikira kugira ngo natwe duharanire dugire ibuye dutera. Nawe uri aho ngaho ufite ico ushoboye, uri mu bo bavuze, uri mu bo babwiye, ufite ico wize, ufite ico ushoboye kugira ngo ubu butabera butangwe. Nimba ufite ijambo ushobora kugira aho ushobora kuribwira, ribabwire, ntuceceke. Tuzi ko iryo jambo ryawe atari ryo ryokiza abandi. Rero muri message umushumba yaduhaye yuko yigiyemo gufasha, yigiyemo yakuyemo isomo ryo kugira ngo afashe abandi cyane, afashe cyane. Nawe hari ico ushobora gukora. Rero ntucike intege cyangwa ngo ureke. Turabashimiye cyane kubana na Afrimedia Live. Ni Director Gabi mwari muri kumwe. Imana ibarinde. A world of stories.